Perezida wa Amerika afatwa nk'urinzwe cyane ku isi, ariko hari abandi barinzwe birenze ibyo wigeze kubona. Buri umwe muri aba baperezida arinzwe ku buryo nta muntu ugera hafi ye, nta satelite imubona igihe cyose, nta makuru amwerekeye asohoka atabanje kugenzurwa. Hari abarinzwe n'ingabo zidasanzwe, hari abarinzwe na intelligence itamenyekana, ndetse hari n'abarinzwe n'ubwoba bw'igihugu cyose. Kugera hafi yabo ni ibintu bigoye nko gushaka gukina n'umuriro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abayobozi 10 barinzwe cyane kurusha perezida wa Amerika. Murakaza neza mu isi y'umutekano urenze imbunda. Nk'ibisanzwe mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Benshi mubona amashusho ya Emmanuel Macron mu ruhame, kugeza ubwo bamwe bavuga ko agaragara nk'utarinzwe bihambaye, kuko inshuro nyinshi byagiye bigaragara mu mashusho asagarirwa n'abaturage. Ariko aha tureba ibintu mu buryo burenze iby'amaso abona. Umutekano wa perezida w'Ubufaransa nurangirira mu kugaragara mu ruhame. France ifite presidential guard yihariye, ikagira elite units na protocols zigenzurwa ku buryo burambuye. Buri movement ye iba yaragenzuwe mbere, buri ahantu ajya hose haragenzurwa inzira zose, kandi hari body doubles bashobora gufata position aho agomba kuba. Ibi byose bituma umutekano urenze imbunda zigaragara. Ntabwo ari invincibility ku rwego rwa instant, ahubwo ni system yose iteguye ku buryo abanzi bose n'abashaka kumugeraho bisanga mu rujijo. Umutekano wa Macron ni system minus level protection, uburyo bwo gucunga burimo body doubles, elite guards na secret protocols, byose bihurira mu kumurinda ku rwego rutagereranywa. Nubwo amaso ya buri munsi ashobora kumubona nk'ufite vulnerability. Ku mwanya wa 10 muri top 10 Macron arinzwe kurenza imbunda zisanzwe. Nubwo hari amashusho agaragaza ibindi, isi yose isanga system ye ari imwe mu zitangaje ku isi. Uyu ni umutekano urenze imbunda, urenze abarinzi, urenze ibyo abantu babona gusa. Tugeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uyu si perezida usanzwe, igihugu cye kiri mu ntambara ihoraho, bivuze ko umutekano we uhora uhinduka ku buryo buhoraho. Zelensky arinzwe na elite security units, ahantu agiye hose haba secret, inzira zose ziragenzurwa kandi amakuru yose abanza kugenzurwa. Iyo agenda mu ruhame ibyo akora byose biba byateguwe, buri movement ye iba igomba gukorwa mu ibanga rikomeye. Umutekano we si ukurindwa gusa n'abarinda umubiri, ahubwo ni intelligence plus strategic planning ihoraho amasaha 28. Perezida wa Amerika arinzwe mu buryo busanzwe. Zelensky buri munsi ni survive, buri kantu kose gashobora kuba threat karagenzurwa. Ku mwanya wa 9 uyu ni perezida urindwa mu buryo bwihariye bw'intambara, uburyo bwihariye bwo kutagerwaho, kandi ibi bituma isi yose imureba mu bwoba n'agaciro. Tugeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 dufite Mohammed bin Salman, Crown Prince wa Saudi Arabia. Uyu si perezida usanzwe, umutekano urenze w'imbunda zisanzwe, arindwa na Royal Guard idasanzwe, ifite intelligence ikomeye kandi yihariye. Buri movement ye iba yagenzuwe, inzira zose zigenzurwa mbere mu buryo bwihariye. Helicopters, drones na surveillance zihora hafi. Hari kandi ingabo zidasanzwe zihora zitegereza buri kantu gashobora guhungabanya umutekano we. Umutekano we si uwo kugaragara gusa, ahubwo ni system yose yubakiye ku bwoba n'ubuhanga. Perezida wa Amerika arindwa n'amategeko n'abarinda bamenyekana, ariko Mohammed bin Salman we arindwa na elite system y'igihugu, ifite technology ikagira kandi rapid response n'ubushobozi bwo kumenya threats mbere y'uko zibaho. Tugeze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 dufite Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Israel ni igihugu gihora mu byago by'umutekano, kandi ibi bituma Netanyahu arindwa ku buryo burenze imbunda zose. Afite intelligence driven security, akagira rapid response units zihoraho amasaha 28, kandi threats nyinshi zimenywa zitaragera ku rwego rwo gutangazwa. Umutekano we n'urugero rw'uko igihugu gito gifite abanzi benshi gishyira umutekano w'umuyobozi ku isonga. Perezida wa Amerika arindwa n'abarinda bamenyekana. Netanyahu arindwa na intelligence plus rapid response units zitegura buri kantu kose. Tugeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 dufite Ali Khamenei, umuyobozi mukuru wa Iran. Uyu si perezida gusa, ni umwe mu bayobozi bafite ububasha bukomeye ku isi, kandi umutekano urenze w'imbunda zose. Afite elite guards zidasanzwe, akagira network z'abashinzwe kumurinda mu buryo bwa ideology, kandi surveillance y'igihugu cyose ihoraho amasaha 28. Umutekano we wubakiye kuri ideology, abaturage n'abarinda bose bategekwa kumwubaha no kumurinda, kandi gutekereza kumugirira nabi bifatwa nko kugambanira umubyeyi w'igihugu. Uhabwa igihano gikomeye kurusha ibindi byose kugira ngo bibere n'abandi isomo. Perezida wa Amerika arindwa n'abantu n'amategeko. Khamenei arindwa n'ubwoba bw'igihugu cyose na ideology ishyigikira umutekano we. Ku mwanya wa 6 umutekano we ni ikimenyetso cy'ubutegetsi bukomeye. Ubwoba, intelligence, ideology na elite protection byose bihurira mu kumurinda. Tugeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 dufite Narendra Modi, umuyobozi w'Ubuhinde. India ni igihugu gifite abaturage benshi ku isi, bivuze ko umutekano w'umukuru wacyo uburenze imbunda zisanzwe. Modi arindwa na elite secret service, hakaba kandi VIP convoys zigenzurwa ku buryo buhambaye, na drones n'amasomo y'ikoranabuhanga mu gukurikirana threats zose. Umutekano we si uwo kugaragara gusa, ahubwo ni combination ya technology, intelligence n'ubwenge bwo gucunga abantu benshi mu gihugu cyose. Perezida wa Amerika arindwa n'amategeko n'abantu ba elite. Modi we arindwa n'uburyo bukomatanije bwa technology, intelligence n'ubunini bw'igihugu. Tugeze ku mwanya wa 4.
Ku mwanya wa kane hari perezida utarindwa nk'abandi, ahubwo urindwa nk'umuntu igihugu cye cyamaze kugerageza kumwica inshuro nyinshi. Uwo nta wundi ni Recep Tayyip Erdogan, perezida wa Turukiya. Erdogan ni umwe mu bayobozi bafite umutekano uremereye cyane ku isi. Impamvu si icyubahiro gusa, ahubwo ni amateka y'akaga. Mu mwaka wa 2016 igihugu cye cyanyuze muri kudeta ikomeye. Mu ijoro rimwe indege za gisirikare, tanks n'abasirikare bagaragaye mu mihanda bashaka kumukura ku butegetsi, ariko Erdogan yararokotse. Kuva icyo gihe umutekano we warahindutse burundu. Uyu perezida arindwa na unit idasanzwe ya Turukiya izwi nka Presidential Protection Department, ifatanije na Special Forces z'igihugu. Aba basirikare ni abantu batojwe kurinda umuntu umwe gusa, bakamurinda n'igihe igihugu cyose cyahindutse intambara. Perezida Erdogan ntagira ruti imwihoraho, agenda ahindura amasaha n'ahantu ku munota wa nyuma. Akoresha kandi decoys, imodoka zisa n'ize ariko zitwaye ubusa. Ahagiye hose haba hari perimeta nyinshi z'umutekano, zimwe zitagaragara na gato. Iyo ari mu ruhame abantu baba bamubona, ariko abamurinda bo ntibagaragara. Baba bari mu bantu, ku nyubako, mu modoka no mu kirere. Abasesenguzi b'umutekano bavuga ko Erdogan arindwa atari uko ari perezida gusa, ahubwo kuko ari umuntu wagize abanzi benshi imbere mu gihugu no hanze yacyo. Niyo mpamvu ku rutonde rw'abaperezida barinzwe cyane ku isi, Recep Tayyip Erdogan ahabwa umwanya wa kane nta mpaka. Kuko iyo igihugu cyawe kigeze kuguhinduka, imbunda n'umutekano nibyo biguhindukira ubuzima. Tugeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu dufite Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Putin si umuyobozi usanzwe, umutekano urenze imbunda zose. Arinzwe kandi n'ingabo zidasanzwe zitazwa amazina, ndetse n'ibikorwa byinshi bikorwa mu ibanga rikomeye. Aho agenda hose hari body doubles bashyirwa mu bikorwa, hari fake movements zikorwa ku rwego rw'igihugu, hari kandi misinformation igamije kwica umuntu wese ushaka kumugeraho mu buryo bw'urujijo. Umutekano wese wo kugaragara gusa ni system y'ubwirinzi ituma abashaka kumugeraho bagwa mu rujijo. Perezida wa Amerika arindwa n'abarinda bamenyekana. Putin we arindwa n'ibanga na elite forces na strategy yo kutagerwaho. Tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri dufite Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa. Umutekano uratangaje, ntarindwa n'abantu gusa, arindwa na system yose y'igihugu, surveillance, cameras ndetse na AI. Mu Bushinwa gutegura kwegera uyu muyobozi ni ibintu bigoye cyane. Inzira zose zirafunzwe, ibikorwa byose bigenzurwa mbere y'igihe, buri threat yose imenyekana mbere y'uko iba ikibazo. Umutekano we ni system, ntabwo ari convoy cyangwa guards gusa. Buri movement iba yagenzuwe ku rwego rwo hejuru, buri location iba yaragenzuwe inshuro nyinshi mbere y'uko ajyayo. Perezida wa Amerika arindwa neza, ariko Xi Jinping arindwa n'ubutasi, AI, intelligence y'igihugu cyose na surveillance ihoraho. Tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere ku isi hari umuyobozi urinzwe kurusha abandi bose. Uyu si umuyobozi usanzwe, uwo nta wundi ni Kim Jong Un, perezida wa Korea ya Ruguru. Kim Jong Un ntarindwa n'abantu gusa, arindwa n'igihugu cyose cyahindutse banka na ideology ituma buri muntu wese mu gihugu aba umurinzi w'umutekano we. Umurongo w'umutekano ugizwe na body doubles nyinshi, fake movements ku rwego rw'igihugu, elite guards batagira izina, surveillance y'igihugu cyose, ndetse na secrecy ituma isi itamenya aho hari igihe kinini. Perezida wa Amerika arindwa n'abantu n'amategeko. Kim Jong Un arindwa n'ubwoba bw'igihugu cyose, ideology n'ubutasi butagira ingano. Iyo agaragaye mu ruhame hari undi Kim Jong Un wabanje kugaragara ahandi. Ku mwanya wa mbere umutekano urenze imbunda zose, system yose y'igihugu, ideology, secrecy n'uburyo bwo kutagerwaho byose bihurira hamwe mu kumurinda. Iyo umutekano uruta imbunda ntabwo bari abantu bakurinda gusa, ni ubwenge bw'igihugu cyose, ni secrecy na system ifunze isi yose. Uyu niwe muyobozi urinzwe kurusha abandi bose ku isi, Kim Jong Un, beyond Trump, beyond world standard. Uyu munsi tubonye ko umutekano w'umuyobozi utagengwa n'imbunda gusa, ahubwo n'ubwenge, secrecy, ideology, intelligence na system yose y'igihugu. Buri mu perezida muri aba 10 arinzwe mu buryo butandukanye. Hari abarinzwe n'ingabo zidasanzwe, hari abarinzwe na technology, surveillance na AI, hari n'abarinzwe na ideology ishyigikira buri kintu cyose. Perezida wa Amerika arindwa neza, ariko aba bayobozi barinzwe kumurusha. Buri movement yabo, buri hantu bagera, na buri secret yubatse ku buryo bwihariye kandi butagerwaho. Ndagushimiye cyane we twabonye muri kino kiganiro. Gira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.